Kaunti ya Nyeri niyo iria yandikithitie namba nini muno ya aikia kura eru gicigo-ini gia gatagati. Thiini wa wiyandikithia uria urathie na mbere, IEBC irauga Nyeri yandikithitie gicunje kinyihiire 30%. Riboti ino iraritie atongoria a kaunti no matari toro okinyagia kugia na gikaro kiria kirehire hamwe ajumbe aria maratanya kuruira ituro itiganite na atongoria megatu ta General Julius Karangi guthurima uhoro ucio. Twambite kuiga uteti kando tondu bara iri guka ya muhiriga twambaga gutigana na bara cia mucii. Ino ni bara yukite ya muhiriga twitikire tumire na tume nyumba na thingira, so that we can increase not just the country voting votes, but more importantly the national picture. Mucemanio-ini uyu uria mutongoria wa NARC Kenya onake gwikinyitie atongoria aya mauma na kayu kamwe ati ni megutabania kambeni cia gucera mucii kwa mucii kuringiriria aikari kwiyandikithia. Turenda uthi matura-ini mothe o mucii biashara-ini ciothe matuka-ini matatu-ini bodaboda-ini oko ni migunda-ini ya mahua na migunda ya miciri turatora macini kuri andu mari. This is the home stretch. Every individual to do the best they can to have every eligible voter registered. Atongoria aya marauga magathikite mutaratara uyu niguo gutigirira President Uhuru Kenyatta ni ahotana githurano-ini giukite. Tetu Mathira Mukuru-ini Muthubari na kundu gwitwo thaya ni tukumuhoya na inyue at least mukiambambatirie thogithi. By no means would any aspirant or incumbent be doing all this work so that we can end up in the opposition benches. Oroho ni mathingiriria aikari guteaniria mutugo wa kwiyumiria matuko-ini ma muthia makwiyandikithia makiuga ucio waya gukoro uri ugwati munene. Kamachini gaka kandikithagia andu 80 muthenya umwe na tungieterera tondu itigarite kindu thiku kenda riu tungieterera ati gutwike ati thiku mweri 14 nirio andu magetikira kumira tondu mona ati ni kwahitana biu nirio magetikira kumira mahota kuhingiririo ni kamachini kau na muthenya ucio wahingwo ni ta thabina. Na gutigaritie thiku kenda tu wiyandikithia wa aikia kura uhingwo, atongoria aya maratanya ati merutaniria mao ni meguciara matunda na uguo kuibia gikabu kia president. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Monica Kagoni.